عسلامة جمال. هازم في الأول. مساء عليكم. Bonsoir tout le monde. Je suis très ému. Soyez là. Il y a beaucoup de gens à remercier. Il y a beaucoup, trop de gens. Ça veut dire que pendant une cinquantaine d'années, j'ai donné, j'ai beaucoup donné. Merci. J'ai donné, pas par exhibitionnisme, bien que tous les artistes soient des exhibitionnistes, c'est vrai. On a tous un ego, on a tous. Mais j'ai donné, pas qu'ici, dans le monde entier, j'ai été un peu partout. Surtout en Algérie, surtout en France, les 50 ans que j'ai passé. Je vous ai donné beaucoup d'énergie, rendez-la-moi. شو بعتك دينا كنيس النغ فتاون خيلا ارمي ارتلغاو بعتك الشرو كنيس النغ فكاو الانرجي فكاو هذا ثمن استقمات ثمن يعني ثمن مس الخير ثمن وإذا كيسلين فهم شو بعد دينيغا قلا كاريرينو يعني قلا عمرتو وحقرا يوان ورسمه في يوان تبع غبريدي وكان دي فوا قبريدي كتصفت الحيط تصفت السيف زغرات alors صاروا كان كلي صورة وذاك يدو سني الكل ذو كان لا الميموان سيمارا قراك في ذاك بارتيسيبينا أميدير أما على مرانا مع صافي بوطلة وذاك يزمرنا الدسن وذاك يزمرنا الدسن وسند وسند ومن بعد صورة يمكن ما ولق سلسل وسي لهم وهمغ أميك ما تصعد الكارير بسنينو ممكن حقرات الكارير خلاص داغرنا كان قمام جمال خاطر قمام 50 سكواس ذا الفن الشنيط خمض لي ميوزيك بولي فيلم خمض ماشي حاجه تخمض تتوفي كون كاكسو صافي كنا ولا سوسن في يعني سبورسا ذين زمان الله برا شرط سنين تصورت كان تصورت ما تصور الانرجي المدينه يقدف كان يلكن كي تورقريد نساغر خيلا الانرجي باغنا مالادي نوت ستابل بصحو تتعرف بزاف تعفى وكزبين مورال كوش المورال لازم ما ينش Ouais, je veux bien. Tu t'accroches. والله عرض كروشي كريم كروشي ما زال. والله عرض كروشي هي الزرع. انت الزرع. ولا il y a 3-4 jours. Dans la télévision, tu faisais un spectacle. Il y avait Winati Suisse, Nasser Dine, il y avait Syriani qui faisait. J'ai eu une larme à l'œil parce que je me suis souvenu de cette énergie que tu avais. Qui était extraordinaire.
Oui, mais tu sais, l'énergie, plus on va dans la vie, plus elle... Là, j'ai même ramené des magnétiseurs. Bien. Une femme, c'est une magnétiseuse, Et qui m'a fait des trucs, qui m'a donné de l'énergie. tu fais de roça? Tu fais? Mais il fait plusieurs séances. Ah ouais. Il fait plusieurs séances. Ah, tu sais que tu arrives à un moment... tu sais, mécaniquement, quand on ne croit plus aux hommes, on aura c'est du ben. Non, on s'adresse au... Et voilà, Bien sûr. c'est du paganisme, mais c'est comme ça. Mais je crois que c'est profondément dans notre culture. Voilà, c'est surtout ça. Oui, oui, c'est profondément dans notre culture. C'est l'héritage ancestral, si tu veux. Et voilà.